台东县成功镇110年度教会族语诗歌感恩音乐会活动开始。在活动开始之前，我们首先来唱一首诗歌，赞美诗，真耶稣教会的赞美诗第11首，在我们的仪节表里面。好，我们的吉他第11首，在主内顶快乐。
全体站立默祷。我们请孔龙辉传道带领我们来祷告。Barangkali kita kami mongkok memiliki fungsi dalam mota. Haleluya. Iti pangcaray ng Yesus sa ituon. Para manay ang mga yang pinili makarayan. Ang ulitin itakan siya ang pagkakutan yang para manay bawas pinili makarayan. Yang sanang sungay ang ulitin kami ang kaupo. Sama nang nagkiso ang mga kawi itsirang kayo iso ko na tapuno kakarayan. Kaya iso ang mga kawo to sa takulip. Takulip hatay ang kawo no, ulip kami ang itinitunaskar. Maulip kami tunaskar ang kawi mamikan siya. Mamiulit. Mamisampi kami ang kawo to. Ikatakaman na miso. Wama mi ang itinitarayan. Anini nga rumian. Tulong lumistukan ang kawo no, chingkusyo. Nanay ang matayaray. Anini tulong no, tamkan, kaurahan na miyang ama. Aruman niya ang auto, sampika. Kami ulit sa auto, ikatanamaan na miso. Umao ikakarayan. Anini ang mapatson. Ani timur na amis, wawa na miso. Ay ni kinihaudo na gantong saksoy, utong songsin. Itiniman sa kampo kami ama. Umao kakarayan. Nanay no sauni. O, pero kyo kaya kananay akasyuhang. Asama na ito hapok ulit numira. Asama na ito pisait sir numira makaw arumatyo. Ami ulit ni katanaman na misawi. O hamag uurah numiyang kunin ang kisanan. Itipot na misa mga kaw na saya mirtsaan. Kamana anini. Kay ko ray ko na mirtsaan ko na bulan. Patupapila numiya. Tatawos ko kami ang mga kaw mauhay. Ano na yung mirtsaan. Kanay tibig ang siya na may ama. Mao kakarayan. Ano ang sabi? Utapan kami. Ano sa tapang kami ng karagan? Urapyo ng mga niway na siya ang kawi. Taktusan na makakahay. Taktusan na kawi ulitan. Taktusan na mikan siya ang auto ay maliso. Tanay ang mga orotso kaya kawak milumot. Hindi kaya maliso. Rumah sa to, matayaray, kuchikusyo. Kung yan kawi, tanay. Bilang ako tanan pa nila. Misoy mo, kung ikasa kong po niya nalinig. Ay di pakaratan ako sa tuok na urat kupikhan siya na ito katanama na isuwama di kakarayan. Kaya kung ito ano kaya ka namin ang kasapan sakwan iti di katsot pangtaring nga niso Yes Kristo. Haleluya. Pumarok kita. 各位长老执事、传道负责人、长官、来宾、贵宾、弟兄姐妹，大家平安！很高兴今天来到各位的面前来跟大家服务，心里非常的荣幸。现在我们要介绍与会的来宾，来宾的名单在我手上，由上往下来介绍。 那晚到的来宾，我们有工作人员把名单递给我，然后我们依序来做一个介绍。那我们尊敬的镇长、黄镇长、尊敬的长官、教会的长职、负责人、弟兄姐妹，大家好！感谢大家的参与，在这次的活动的当中，我们从圣经里面。 历代志下第16章第8节到第9节，我念给大家听。你们要称谢耶和华，求你他的名在万民中传扬他的作为，要向他唱诗、歌颂、谈论他一切奇妙的作为。敬拜主不一定要聚会，也不一定要祷告，还能够借着我们优美感人的诗歌来感动所有的众人。感谢主，我们在这一年的
当中，蒙神的祝福，我们台湾，尤其是我们成功镇，在这个疫苗非常的严峻之下，神的保守，神的爱临到我们当中，我们都没有被感染，感谢主，这都是主耶稣天上的父神来眷顾我们，能够平安的坐在这个地方，谢谢主。那今天我们非常感动，有这么多的诗班，有这么多的弟兄姐妹来到这个地方，也心里非常的感动啊！愿神在我们这一场的感恩音乐会当中，从头至尾都能够进行的非常的顺利，也非常的成功。感谢神，在往后的日子，我们祈求神能够再眷顾我们。尤其现在又有另外的变种的异种，在欧洲的地方非常的严重。今天早上，我的朋友从日本东京打电话给我，他说我们今天东京有1000多个人确诊新的变种哦，不是那个旧的确诊，不是旧的变种，新的变种，所以非常的可怕。所以我们请各位同胞、各位弟兄姐妹，我们要好好的照顾我们的身体，要眷顾我们自己的健康。健康第一，什么都是健康第一。房子不是你的，钱财不是你的，健康才是你的。感谢主。那么现在，首先我们请我们的大家长、成功镇的镇长，我们尊敬的黄镇长来讲几句祝福的话，我们掌声欢迎黄镇长到前面来支持。爸爸的，感恩的爸爸，感恩哦，感恩爸爸。这个口罩要脱下来哦，阿槟榔。在这里还是要感谢我们今天早上整个诗歌音乐会的主持人，我们曾德敏曾传道，大家应该都认识麻烦来丁东西卢米大曾传道，大家都应该都很熟悉我们本镇各辖区的所有的我们的丁东西卢米大，还有我们的教会的执事长老还有各位牧长，现场有来了很多我们的明代他对我们整个宗教诗歌音乐会的一个协助跟重视在这里容我一一来做介绍。第一位就是吴立圭努米大立圭努米大，即是为我们廖国栋廖委员第二位就是我们代表县长来的我们陈书陈秘书，证明代表会我们赖里面赖代表，证明代表会我们洪金龙洪代表，也是我们成功镇农会现在的常务监事，再过来是我们3明里的里长我们跟丹努米大郑莲花郑里长。证明代表会，我们杨惠华杨代表，我们陈南孙陈代表，陈南孙陈代表也是我们行政院动务办公室的执行委员还有忠孝里的我们陈文金陈里长，还有我们郭雅玲郭代表也是我们空中大学成功班的老师郭代表，还有新义里的大家长我们。吴天安吴里长，我们公路界的老前辈，我们也是我们的前新议员郑一山郑一山，那个也著名的名字叫白阿曼，对不对？同意。对了还有我们的林淑敏以前是我们刘委员的那个行政秘书因为自己的还是要留在最后。我发挥马公再加上我们。成功妇女联盟的理事长我们谢淑珍谢理事长，现场无论所敬爱的
我们的弟兄姐妹一定要发给怀疑那么塞利嘎嘎马波罗，大家平安，哈利路亚，天主保佑。今年我们成功镇有42间的一个教会，今年参与的教会，大家知道有几间吗？麻烦来手，全部有32间的教会。你参加都我们这个诗歌的一个音乐会我们分了，因为这个时间要拖得很长，所以没有办法一次32间的教会一定少部没有办法一起来做合并的一个办理，所以我们有分2个场次，保证我们早上有上半场，下午就是我们的下半场的各教会的一个诗歌的传唱的这样的一个活动。今天早上大家应该都每个部落都有下雨吗？有下雨但是因为大家的虔诚，我们的天上的我们的天父，我们的上帝，我们的主耶稣赋予我们，我们给我们自己掌声好不好？我们的天气非常非常好也适合我们各教友能够一起来这边来做这样的一个诗歌传唱。我们希望就是说，透过这样的诗歌的一个传唱，来抚慰我们的一个心灵，来建立我们的一个信心。同时，透过诗歌这样的一个传唱，我们做彼此这样的一个交流我们期望就是说，在我们祈福的这样的一个心，我们一起来学习感恩，期望用感恩的心来分享给你的家人，给你的亲友，给你的部落，给你的教会。我相信这样的一个心境，有这样的一个氛围，我们绝对能够营造未来成功成为一个非常幸福平安的一个社会我补充介绍一下我们和平里的大家长吴协恩吴里长还有这中间我们也是我们政治界的老前辈我们李武雄李议员也在场我刚才还有看到和平的头目我们头目在那边在头目也到现场真的。这样的一个活动就古龙马拉金就这7年来我们有几乎每年都办，我们今年应该是第6年还是第7年我们每年都办。这个经费也是要感谢我们代表会这样的一个支持，从以前的参加8000块、1万块，到去年跟今年，我们参加的队伍就是以2万块来做协助因为每个教区，我们的教友，我们的弟兄姐妹，为了这个诗歌的传唱，大家都非常的盛装打扮，甚至都去做新的一个衣服所以这个经费，公部门的能力范围能够协助，我们还是尽力来协助。代表会这样的一个鼎力支持，所以我看到各教会都有他们自己的一个制服自己的一个服装，充分的展现各教会这样的一个团结对这样的一个活动的一个重视跟肯定。明年活动正常的最后1年，我们甚至会更盛大的来举办，大家说好不好？好，来一首，来喊，好多人拍手一下好不好？公所的团队我们的林秘书还有我们孔传道的儿子我们孔科长所有的团队都非常的用心他们牺牲了宝贵的假期。做事前的一个布置，为的就是让今天的整个活动能够非常的顺利圆满。在这里还是要代表我们成功镇公所所有的团队，感谢我们的传道、我们的执事、我们的长老还有各弟兄姐妹这样的一个支持。未来我们镇公所对这样的一个诗歌传唱，绝对会更积极。更用心的来办好这样的一个活动，因为有这样的活动，大家能够共同的来参与，大家在这里一起
就是一点点的少不一大哈。我们平常可能大家在各个部落、各个场域、各个职场哈，很少齐聚在一起，也希望透过这样的一个活动，大家彼此能够联络感情，做一个经验的交流，我们一起学习，共同我们来成长哈。我相信成功镇有大家这样的一个虔诚，大家这样的一个用心，大家的一个付出。未来成功镇绝对不是梦，我们一起共同努力，营造成功镇成为一个幸福、健康、美丽的一个城镇。在这里还是要深深一鞠躬哈，来感谢今天所有参与的各教会，期望今天的活动大家都能够收获满满，然后大家都能够很愉快的一个这样的一个心境，抱着学习这样的一个合作哈，我们一起将今天的活动圆满把它完成哈。大家不要忘记我们的疫情我们的 COVID-19 还没有真正的结束，我们还是要做好我们各项的防疫工作我相信我们绝对有这个信心，有这个能力，一起来守护我们的健康，守护大家的一个平安。在这里祝大家一切幸福、美满、快乐、感恩，谢谢，阿赖。非常谢谢我们的大家长黄镇长的一个支持跟祝福，也谢谢各位在座的长老、执事、传道、负责人弟兄姐妹，我们以热烈掌声来感谢我们的大家长，谢谢。你的爱，阿赖。接下来，好像我有看到一位中央级的长官来到我们当中，那就是立法委员廖国栋先生，我们请他来上台讲几句祝福的话，表示对我们这次的音乐会的一个感想。希望我们的中央级多多的为我们成功镇追点力量，好吗？Pikan sa nagkakamapulong. Haleluya. Mama ka ko minukay anini tahani niaro. Kami tengir. To harapin itu coba hati sa apo. Kami bawa saya kita to singko dumita. Kami banyaha. To be aray to kawas dumita. 今天早上从台北回来，等下就要赶回去。Mafana kita beto rau no kyo kaya ni ano niaro ano ni kahau masabu asani ko kalau mana ini Zhongzheng 纪念堂 pagkarai itu to Roma lipai irako takai perila ano nita di bawah saya to dapat so ano nita to rau no pungutan atang pinukan mo ko ni hai saya ko tinggal ni to na kata ni ho Saapa itu kita, hadira itu ayah mihsan, saan kutingon itu na sa klot sa minukai. Now hani, dapat 20年前这个有马来西亚国地里，来国地里你的少部在个大瓦林的巴古，我从主日学到青少年的时候就非常爱诗歌。那时候我在念高中的时候，我们有个四重唱巡回全国，别人看都嘎三家了。我很喜欢唱歌，所以那边都这个巴嘎登的多了就那么，你弄个啥个个，这个都啥人那么贵，马这个看过都格多那，那你。Ani makana kita tu bisa icel no nabi di lipoin. Pag ini tumanahan ucajaw no mitaw pangcah. Mui kan kuapi. Ucinjo no mitaw sa pangcahan nila kamu. Kita ano masaswala hari nanay. Patakatan halos yang ano pangcah kajaw sa nagsasalan ko ako.
ulama sijai marawai to namago sasin nune malata idini po yung hawi sano bang tahanan ko may susin ko singchangye changnamita ato juwe namita idini ka sasiayawan isang ay ka ko to pakalipay ay may kalipay iray ko sa mga ko to idinilay hanan no ego ho to ipagabanato ipaini kita nando mama nato sa saden rimuna kok kanini rimuna ko sebo ani to tachao ni to pangsa nanay sanu pangsa kami ta asani sanay ko pisali tamanan na kami ini tayo pa din to kaya kami wawa namita Saya pa na kami sa tachao wawa namana usuna namita away ko pakera na minana mamana sawat ko na tachao namita awak ko tachao away ko na pinatatan to ninyan awak ko na tachao away ko bunga namita tagali para ko to ninyan nanay hoy tatahaw kiso pinilitay yego rasami agato sa ngopin sa bang sa amin na sa ko dini rumah to sa nang ko hay at ini mapapang kita to na rifung asal do chincho isani ila ko pa ay rifung na dini Afrika efek sa anay sa ka dini Taiwan ulay katanawan to ko niyan so ipagkatay ko ta dinian ko sa保护都给人们明白。后来来这里10天91天我算慢下，俺们那边人都算那么高，俺们中国人都算那么贵，俺们那么高呢，你风做我们比，然后到rumah kami so，做我们比tokat kita kami so，sana itu besar，我tadi我turun di Thamiti。Ini 10天araw na minahal at dire ang kabananan我们要依靠神必让这个疫情离开我们不会侵犯我们sampai kalau soal ini an hanu kami baik kita ini asal ni wah dengan kabaratan我把它赶飞机回台北我们中午在台北这个为了后下个礼拜天当然下个礼拜6有一个非常重大的事，在这里我不便告诉大家我们要怎么做，你们都知道我们要怎么做。他们方面还能够诗歌见证你们的弟弟，第一的主上，对不对？对呀。非常谢谢廖委员的致辞跟祝福。希望他的祝福呢，能够临到我们每一位弟兄姐妹的身上，非常的感谢。那么刚刚进来是一位代表就是成功镇的这位代表杨世光先生，请起立我们掌声欢迎他，杨世光。在诗歌分享之前，我们成功镇公所清洁队。想在这个难得的时间进行爱护环境的标语宣传，现场就由主持人来带领大家共同来宣示这2句标语是这样的，请看目录。标语是这样子的：资源回收做得好，第1句世世代代没烦恼。第2、3句，垃圾分类做得好。第4句，爱护地球真美好。再来，绍兴那边单说好，都用过不好。资源回收做得好。不打那也没命了，怎么样？世世代代没烦恼。垃圾分类做得好，爱护地球真美好。好，那么现在呢，就由我来献一句，各位跟我附
复诵一次，好吗？资源回收做得好，世世代代没烦恼，垃圾分类做得好，爱护地球真美好。好，那么现在呢，换你们来念了哈。好，我们都从这个资源回收带来一个那个，预备，3、2、1，开始。资源回收做得好，世世代代没烦恼，垃圾分类做得好，爱护地球真美好。哇，太棒了！Mafana itu tak habis, itu habis apa? Mafana itu tak habis, mafana itu sibuk, mafana itu kopi, mafana itu mainan, mafana itu kailangan, asal jauh kita. 哎，我们是很优秀的民族一代，所以那个纽西兰那边好，我们的祖宗是台湾产的哟。立伟，我说那个纽西兰，我们的祖宗是台湾产的哟。我祖宗来给他，我们阿美族的历史哈。有8000多年的历史，你们知道吗？这是我从中研院所得到的文献，一点中研院马龙的念。好，感谢主，很好啊，那一个好啊，如果你们的和是阿生的少力，非常好，谢谢大家愿意为我们美丽成功镇环境共同尽一份的心力，并守护我们的家园。接下来今天的诗歌感恩音乐会正式开始。好，感谢主。我们真耶稣教会在1917年，民国6年，圣灵降临在中国大陆的北京，设立了第一间的真耶稣教会，全世界第一间的真耶稣教会在中国大陆的北京，然后从北京一直传到华中、华南，到1926年传到台湾，1927年传到南洋、沙巴州、马来西亚、印尼、新加坡。1947年传到日本，1948年传到韩国，然后之后呢传到美国、各国、欧洲、非洲，全世界有这么多的真耶稣教会。单单在大陆的真耶稣教会的信徒有200多万，最保守的估计有200多万的信徒。所以在我们台湾真耶稣教会有282间的教会。在台湾省，感谢主，这都是神的恩典啊！让我们知道一下我们真耶稣教会的来源。好，现在呢，我们就开始我们现在的感恩音乐会。第一队就是中智教会的何烈山诗班，我们掌声欢迎何烈山诗班进场。中智教会的何烈山诗班由曾树仁弟兄来领队，那指挥郑秀花姐妹，诗琴曾王悠央姐妹，他们的第一首阿拉修约的哈维，生命的芬芳，瓦努红奈阿欧利萨奈。第二首呢，他们更大沙马奈阿高瓦斯，在那古拉修约的图上。那中智教会还在那武成功教会一，然后还在上头好多呢，大都山的教会一成功教会，这个你看还在那第三名里，这个还在过来成功教会的还在里，来来过来中智教会一里啊，第三名里，你看你来，阿鲁玛内多1000多个信徒了，1000多名了，阿鲁玛内多，这个哪里来？也不知道大家看到中智教会，啥还在慢慢啥的。asal dari partai ini中智什么呢？在那个中智教会来哈给你，早上大概这个中智教会啊，658个人，我那个成功教会啊，800多个人来哈给你，啊，把我那个好多人想开呢，把菲律宾啊，给冲上来，哎，把东西就该把菲律宾啊，
原来好多的，现在的还跟我们像现在人这个很多人还跟你们一样，那中职教会，我的中职教会20岁到65岁以上的，那我就还给你，人还能够好的包括排动，我们的中职教会。
什么有中式教会，还有地标，有成功证，搞我那个有个中式教会，我做了你说做了福地，那个那个来，那有个中式教会还来，我就过来好把下来，我应该要分别为圣，才能过来来了，你放来好指示，我打棒一定要还有几年过来做指示，还得过来过来打棒都过来放海外面，哎，爸爸你大，谢谢，接下来我们请各位和平基督教会进场，我们另外教会马上就来呢。我们另外还有教会，我刚才在年底张世华，我指挥黄在内、思琪、张慈慧姐妹，我呢用的人sangat在，masih dalam Orin sana, sangat besar. Hamba kanita GS, sana kusang dosa, arasyo ng Marileway, Hoping sa Marileway, habis Marileway juga. Una hoping hananay, mamatay na kuya, mamatay na ko papian, ni Tatsukiway, ni Mamurihay, ni Tatafukuray, ni Fafusuray, una Marileway juga. Mau lah saya bikin tu siapa kita boleh dari mereka yang kita tu, ini kita belajar dulu mereka yang kita, apa kita apa dulu.
非常感谢和平教会他们所献诗的这2首诗歌。本当にありがとう、Yahweh, doa nasi wahad umari'away, umari'away, Nungulali ko era, lantan sa waya, sa nuliali-ali-alay, halili-alay na mari'away, kansiso, kansiyang tuwa makikita na karaya. Mananay ako yung papak, pagkawala, mapanuwain ka niya ako yung gaman, yung wama chiya sama. Una mari'away, halili yung kayo, nakabay yung kayo sa kayo, sino ba kayo kami pagbiyan? 好，谢谢我们的和平教会的献诗。接下来，我们请丰田教会的诗班来献诗，我们掌声欢迎丰田教会的诗班，欢迎到丰田教会的领队杨生彩弟兄、诗琴陈和美姐妹，他们第一首要唱的是Bapak Lemsai Kawas Atamsau。Bapak Lemsai Kawas Atamsau。第二首Masih Nanutai Ori Masih Nanutai Ori sana. Uninya pengumuman ada yogai minggu persan cuyung ni ya ci angai curo kumitin tu esa ya tani ni waluman salikaka dikini pengumuman hawi dari dinnya hawi sepatah usut waluman salikaka kan sisu Oh
诗班所带来的这么优美的诗歌。我们看他们的服装，白上衣、黑裙子、黑裤子。我们的国人一命里呢，分别为圣。我们在世上要分别为圣，在我们的一命里呢，感谢主。那pengumuman hari malam kai, malam kai bisukai, malam kai bisang simpan, malam kai awami makan kuasa daya， 感谢主。接下来，刚刚有一位贵宾进入到我们场中，那就是我们的台东县议员的杨秋珍议员，请起立，掌声鼓励，谢谢，谢谢，请坐。下一队就是崇恩教会的诗班我罗杜米亚子进场，我们掌声欢迎杜米亚子优干。崇恩教会的领队曾金龙弟兄、思琪、林慧琴姐妹，他们要唱2首诗歌。第一首我来就没了，他们跟高瓦斯咱们颂赞神。第二首主耶稣真奇妙。Kafakaan, Yes, macam Tumiat. Nama Tumiat ada kami bisa security ahon, aja harus dikau itu Tumiat dia tiap sana sekisau. Kata, ini ni harus tahu dia sana ini, awak mesti juga ni membina dulu yang, lo mungkin. Kata Tumiat sahawi, kalau mana bisa dikata, kalau mana bisa kaya, kalau mana yang kita tipai. Kami tidak akurah, kira awak Tumiat atau kaya.
谢谢崇安教会的一首诗歌。刚刚他们手上的第一首诗歌是泰国的阿嘎族的赞美诗，有一位年轻人他们自己制作的赞美诗，然后就传到台湾。第二首呢，他们手上的是儿歌，他们一唱这个儿歌呢，好像小朋友那么可爱，那么天真，那么活泼，他说干嘛来，干嘛来，你要不弄，做个铃铛。我的东边是一直干嘛没动，一直我的灯动，你的东边才能来。好，谢谢。接下来我们请忠孝教会的诗班进场，我们掌声欢迎忠孝教会。我们忠孝教会还能嗷还没死。103年的时候，你们东南区的那个音乐会。也是大半部的对面蛮感动，原来是不山师范他对面有个一点点不爱你，那个satu sering tahu mereka bahwa幼稚班、幼儿园、aku、mamamu、kuyu、Pafihan、masih ada hati ni, daerah-daerah sana. Masih ada daerah sana, tidak aku arutus, tidak aku tuku, tidak aku fuski. Hai kan biasa, hai ini tak berasa merah.
所带来的这2首诗歌。Una awal-awal hanane, namo awal-awal sa kita sa likaka. Diba ko matingilay, hindi ka masasaw na afakloh, at usaon sa araw sa awal-awal, hindi ka fa'ilin na afakloh, at fa'ilin na afakloh, sa araw sa awal-awal, awal-awal hanane sa kisaw, ay kan na ubiharatan. 谢谢。好，接下来我们请成功教会的诗班来献诗，我们宾到。成功教会是我们东部教会最大的会堂。Walaupun Saligaka, hampir aku nampak walaupun Saligaka. Ini aku nampak kau kosan juga kuning. Di sini是国立基督的古都盖诺成功教会。领队吴明芳，指挥吴淑慧姐妹，诗琴陈凯元姐妹。Usaha saya ada dulu di Rahawi, Cies, Kopi, Iran, sana Sakatusa, Mahimlai, Kawas, Atamsau, sana usaha Tusa, ada yang bersembung Jawa.
mahalaga daw rumah sang simpan hao. Aka kapinugay. Mahalaga ito kami rumah minugan ito kami di mana hao. Ikakang ito kami. Ito talaga ako alasan. Baru ay baru ini omak. Hati na kita di mana? Ano sama turun aja. Sama ulah lihat. Tidak ada hati kita sedang kita nan. 好，谢谢成功教会很成功的唱出了非常美妙的歌声，我们再次热烈掌声。接下来就是八边教会有法比安就在，我们掌声欢迎八边教会法比安，他们大，加油干杯！八边教会在民国60年4月6号从和平教会分出去的教会。因为和平教会的信徒太多了，所以呢，他们就分出去，在八边成立了八边教会。那么目前他们的信徒有200多位的信徒。那八边教会的领队是曾新来，那指挥曾美惠、诗琴、曾淑珍姐妹。他们要唱2首诗歌，第一首《道可伤灵去传扬》，马路香恩。Kasanya ya so batu mas kumi yang pada sufu maman saya punya satu saya lupa upapian hari mempelai lagi kau jika mempelai kau nak besok dia tak mempelai saya harus kiu masih pin bisa pirau untuk hidup kalau masuk saya bilang mempelai nenek kasih itu 好我们有请
非常感谢发边教会他们唱这2首诗歌，感谢主，谢谢你们辛苦了。把一波的路旁边这个不让，也能怎么不让？接下来就是嘉明教会的诗班来献诗，我今天跟大家听，我发干，跟大家听，我发干，来过来嘉明。对不对？我来说，我跟大家听有开始还在。Bagaimana bersucita jangan dosa bukan siap memori jiesa sana。他们的领队蔡新宇弟兄，不是蔡新宇弟兄，他是摄影师，我们把他一个YouTube。摄影师来回来，总务陈书江指挥，诗琴吴嘉诚弟兄，吴嘉诚他的呢国小5年级，那么有放有加拿大的，沙高的人家好加拿大的96岁，96岁，最小的国小5年级。国小年纪如果在哪里的改了，看，没有看不啦，没有看，所以最小的年龄，国小5年级就要弹琴了。那最高的年龄拿拐杖的96岁，我打，那高杠，把那第一排我发来我感谢主，那第一排的呢，也鼓励多班有你来好追球场，你知道？但你来是那应该跟着那地大概你来是那，我们这个应该好全世界最大的教会啊，那这么多跟着地，感谢主，好，请。走来走去啊，是吧？
就是他。Ikaw siya to may kakarayan. Kansi so. Kada tipayan sa iwawa. Kada kagayan sa iwawa. Mga tayo, tingko. Na, kada natin, kada na eh. Sabi ko ako kung kada natin. Ilay ko ni Marian. Kakayan ko sila. Iyayan ko si Iwan. Iyayan ko si Salamat. Hindi kada natin. Sika. 好山好水、好风景的地方，你到台东，不是好无聊，不对，好山好水，风景好，好风景，你到马绍里。好，接下来我们请延边教会弟弟神啊，对不起，第9队高台教会，高台教会。 高代，我们掌声欢迎高台教会领会陈泰云弟兄、思琪、林秀玲姐妹。第一首他们要唱的是Ya Kalipakan Harun, Ya Kalipakan Harun, sama Harun, Kalipakan Harun, Harun, cukup Harun. Suara yes, kerana pusat-pusat kau tay. Una kau tay hana nai, ofisialnya lagi orang ini ya hau, baru hawi dalam nai bertiukai. Sila bisa bertemu tangan, pusat bisa bertiukai. Kita mikir kuna jauh kau tay jauh ini sebab.
这两首诗歌，白那种交代，有交代还有个讲的东西咧，或者不上现代，阿拉的古迹，阿拉的阿古拉拉，你个讲，感谢主啊，包代教会啊，得爱的我们吗？感谢神。接下来第10队，延滨教会，我今天是啊。一定要打比赛，人类都在补身呐，打比赛，人类如果打比赛还哪里？kalau fakula tu alu tu senang打比赛tu fakula hela, alu-aluan. Kalau tidak sampai打比赛，有盐巴，盐冰的石头，河流的石头呢有盐巴，所以叫做盐冰，人类。那延滨教会的领队王坚信执事指挥。玩机遇教务，支持陈慧婷姐妹，他们要唱2首诗歌。第一首《萨玛奈吉耶斯》，第二首《巴杜红爱阿欧利》。咱们萨拉布萨阿拉蒂瓦哈鲁延滨教会，马里达好表演啦，我们今天好布拉教路，今天是那，那么是在阿里蒂好布列布拉拉杜延滨，是那是那。全部做好，保护在关不住，这个是呢，我们来，我们聊聊这里，我们都，我们还都。
感谢延平教会的这2首诗歌，我大多拢来我感谢啦，哎，我大多拢来我是来啦，说不到，我把爱我的那一个延平，一个是那，感谢主。Mengenai kamu di DNP, hati ini bukan aturan tertentu, bisa lima-lima dan sisa. 好，接下来我们请第12队和第11队中人教会的时光50上，还能来各位，我们掌声欢迎中人教会的时光进场。那个中人教会还能来。Kapasua uji kisai anak ada nama matafuz, kamu uji mang musikin, pemberi buka, uji mang musikin, mana angkura cowok cowok, uli kesan, aja utiarin, uli kesan, cukup ciri kisai saya musiku, ciri kisai, dan ada musiku tadi ada keren, uli kesan, lupa soal kamu tu ciri kisai matafuz. 你来进国修，我们俩财务进国修，我来进国修。好，我来录这边的比赛，大家再好，咱们刚刚我们了解，大家都上，我们跟你打几件事来。One
非常谢谢中人教会他们唱这2首诗歌，感谢多人有哈努伊山juga tunatusa sa pihak hagama ini kakaraya. Tulinay ungihano na mo nafsun na ini kakaraya hawa mi'urij na hagama ini kakaraya. 接下来第12队织田教会的诗班来献诗，我们掌声欢迎织田教会的诗班进场。感恩大。那织田教会还在Tiraran Buhay, Sumuraran Buhay, Tiraran Buhay, Yukay. Kung aruman o nirahawi, aruman sa ayaw, malaliwan yung siyang layay, dahil tinikasatin, aruman, sa ayaw, ay niraka kung sindi jaway, lumay puro, kung aruman na harus saksipan, aruman, anini. Una sindi jaway, kamamamay na mapanado罗马字，很小孩子都看那个罗马字以后一念，你看看有3位小弟弟、小妹妹，他们也会唱阿美诗歌，不简单，不简单，我觉得我爱。好，他们要唱的第1首就是《你们爱几夜》，第2首《No Honey》，唱的唱多少？Oh
感谢主，谢谢志田教会的诗班带来这2首诗歌，来荣耀天上的真神耶稣基督。耶稣基督他是本身就是神，有道成肉身来到世上，成为人的样式，然后被钉在十字架上，被埋葬，第3天又复活，然后向他的门徒显现40天，然后就升天到天上，第10天圣灵降下。感谢神，愿一切的荣耀归给耶稣基督。接下来就是美山教会的诗班进场，马拉隆，给我们掌声欢迎美山教会的诗班。好的，听到，大家那个多少？我在哪了？好的，听到。美山教会的领队沈正环弟兄指挥。叶龙龙弟兄、思琪、吴美英姐妹，第1首他们要唱的是《我心真快乐》，巴里巴哈，我法鲁佐阿布。第2首他们要唱的是《最重担》，阿拉本来阿拉绕，在那古拉修诺巴拉罗欧，美山就是巴拉罗欧有盖。民国38年，福音传到美山的部落，然后他们就弃甲归真，来归向耶稣基督。感谢神，美山是一个很漂亮、很美丽的地方。那个地方有很好吃的肚脐干，还有那阿西路，我个拜，不那阿西路，不然呢，我们还有呢，这个嘛，我不行那比赛咯，benar-benar我不行那比赛咯，我来就对了，有请。
感谢美山教会的这2首诗歌，感谢神。在那个肚脐干古拉丢拉，我个巴海，说海，不山南，阿西盖，古拉丢罗比萨罗，阿丢盖。所以呢，我们要kita doakan ini kekayaan, yang kapahan kita, yang kekayaan kita radio, harap karena ini kita hadiri untuk di kasih Tuhan kita kekayaan. 接下来，我们请最后一个诗班lalu masih saya kulai tu, awal tu kali kuli lah, awal tu kuliau,明年tu kuliau lah. 我们掌声欢迎丰泉教会的诗班，今天的好吉纳万，habis ditulis, bisa habis ditulis yang punya roh, tidak pernah Cinawan hanya roh. Cinawan lagi umai pun ini. Udah Cinawan ada di awal. Bisa sama itu Cinawan itu awal ada. Mama ada Cinawan ada. Cinawan mana? Cinawan dari Bolimu mana Cinawan? Hai. Nah itu tadi udah awal. Mau bikin sendiri. 前行新执事领队诗情湖北乡警备第一首马里巴盖布di bahagai labu ini ya so jadi bahagai suara saya berada有请。
感谢主，感谢主，真的是压轴戏，压轴戏。哎呀，我们不多领好，我们还不多领个机会，如果今天搞不定的，反正不是这个，感谢各位的来呀，我把他们的那个要领导每个人介绍完，感谢主。好，今天我们的感恩音乐会就差不多快结束了。有一个非常重要的一个节目，那就是颁发演唱会。我哋嗰啲come on，我们站我们的手发票，加飞飞，我哋拍手，好嘛就，所以咧，爸爸，aku nak buat ini, dengar aku. Ini dah kita dah tahu. Awak buat ini dah bapa pai lagi. Awak, dah bapa yang tu, awak bapa pai. 哎，是成功真的唱得最好，大家鼓励！哎，我们感谢主，赞美主，哈利路亚！好，现在要颁奖，请各教会的诗班代表一个人上台。第一个中式教会的代表站在这边，中式教会，还有本运，我才会把你找过来的。哎，中式教会。代表一个，ini pegawai dan aku jangan lupa和平教会，喂，中治和平，好，再来丰田教会，巴布曼，再来崇安，杜米亚，再来中校，好娃娃有哪个好娃娃？哎，好娃娃，再来成功教会，马道靠，成功教会，马道靠，按照顺序哦，按照顺序，马道靠，再来八边教会，八边教会，好，现在我们请尊敬的大家长，我们的王镇长来颁奖，好的。经过了一个上午，各个教会这样的一个精湛、完美的演出，我个人感到非常的感动。所以，我请那个科长、副科长记录，我们明年参加的队伍没有离开的每一个队伍再交5000的精神奖，好不好？我们再找20万块，20万块来发给我们各个教区。你看今天早上各个教会通通都没有离开，虽然他们已经表演完了，但是都还是在这里一起来做观摩，一起来学习，这样的精神，我们给自己鼓励一下，好不好？明年这个队没有离开的，你哪里的就没有有在这边原地没有走的，我们一个队再补助5000给大家，好不好？表示大家对这样的活动的一个重视跟肯定。在这里还是要感谢主您的带领，让我们今天早上这个演唱会非常的成功，非常的圆满，非常的顺利。待会我们就用午餐我们黄科长，我们是不是有补助便当有吗？有另外补助便当吗？有我们在这里可以一起用餐马上后面你如盖还是说下午的场有18间教会的一个表演，我们也可以留下来，你要坐下来一起观赏下午的演唱会都可以或者是要回去的。还是要注意安全我们的骑摩托车、开车的，我相信有主的一个护佑跟带领我们都能够很平安要注意安全。感谢大家，谢谢。好，现在我们要开始颁奖。第一个中治教会，巴巴琳达；第二个和平教会。第三个丰田教
敬礼，好，敬礼，谢谢镇长，请镇长再留步，好，请回座。非常感谢刚才镇长说那一句好消息，对你说昨天那个我们来另外一个名单，你那一个我们都丢在那处理内，好，再来第二批的第二个第四来领奖，肯定的还好，第一个家庭教会，大家来定，我告诉你，大家来定家庭教会，第二个高台教会，高台是不上，高台教会。第三个延边教会，给你升了，现在升了延边教会。第四个中人教会，林克善，中级林克善，织田教会，铁人关爱，再来美山教会，美山哦，有盖，马拉奥。翻得很慢，不阿西路，再来风前教会，很多人，哎呀，魅力那么多，什么都清楚。好，我们现在再请镇长讲几句话吗？没有了。好，我们现在开始来领奖演唱会。好，第一个中智教会，广播力大；第二个教会和平教会，门外。第三个教会，丰田教会，广播大；再来崇仁教会，荣耀。好，弄错了嘛？你念第一批的。再来北山教会，再来丰前教会，对，明白。好，我们提照下，请镇长留步。来这，好，你们问问镇长，来。报告干妹。好，谢谢经理，好，谢谢，请回座，谢谢我们的镇长。我们的镇长已经第二任了，对不对？你第二任当镇长嘛，还可以当第三任吗？不行了那真的不行吗？可以修法吗？你呼应那个立法委的监责。那我回台北，我跟立法院讲一下，好吗？好，第三任不行的才呢，希望呢我们的镇长呢能够有那个家属的出来，好了。好，谢谢镇长，我们掌声，谢谢我们的镇长，高镇长，谢谢，还有我们的terima kasih，감사합니다。好，感谢Tuhan kita karya. Bersyukur kita kita ini pangkasan. Nama orang kita faham, orang kita ini. Bangsa kita harus berdoa. Diraih kita para Allah kita kalian bersama kita nan. Jadi memberikan kita. Maulah, Muhammad kata, ini adalah yang kami. Jadi kita yang suaraan. Mau Husain, ada tu. Kalau kita bisa kita saya sering bawas. Sakit itu kita orang kita tahu semua. Kalau lima, kalau kita, kalau musim kita, apa mau? Kalau kita kata, nah现在呢，我们来唱诗，第三地方kita，我们来唱120的时候，我们因为时间的关系，我们唱第一节跟第四节，第一节、第四节，我们来学kita。habis, ubabi. Yeah.
现在向天上的神来感谢祷告，我们恭请孔荣辉传道来带领我们祷告。Para sa kita kami tuktok. Haleluya. Bigi fam saray ng ating Yesus Kristo ubikhan siya. Tunikaha, kailangan tuno ingi ko yung umayang. Kakamukan, ikaurahan, kapag kumasasay mo si Daig, ananay ang awas dili kakarayan. Ira ko fam saray ang iwan ko sa mga mikabot. Kung natusa sa kukiyan ng kaupo, ura, kamag, rawra na miyang kawin. Iti niya ma, ikan siya kung sa miyang. Isaw ni talang ayaw ang kaupo kasyuhan. At sa sunod-sunod kawin, isang ayaw makapahay. Naniti niya, ay kamutsot, nawa na miso. Patakka na kaupo, kamag, ura, ikan siya, iti kayaw na miso. Itigay miso ang kawin, sa makakaya naman, kami ito, parang kaya sa awawa na may suwete ni karang ko ay ano kayo kurot sa piyang. Iti na mas kayo kurot sa piyang ang mga mikansya. Ito atay ay namiso. Umawad din ang karayan. Kaya na rin kayo kung karuman niyo. O ni man ako kami o handiyang ang isamaan. Inakok sa salakan numiyang kaulit mo kami anini. O kuras na ang mga mikansya. May ulit kung ikatanaman namiso. Ito kananakay kung ulit numiyang ama. Mirakoy. Pero sino rumiyan ato o sino na kaya. Karena ang kanisya ng ama, hindi kayo na miso. Amaw kakalayan, patriya ko ito si Kuko, na nayaw ay taging ay sa tingin kayaw, kung kasyon ang nagyaw kayo. Patriya na miso ang mga ko ito, dihatay, hingko tayo kukirong, ayaw ko pati na miyang, amaulit ang tumaskal, pang kumurot sa miyang ama, tinungon, hindi kayo na miso. Amaw din kakalayan, na naitinin si Kusyo, itinin ang Jitsyo, dahil ini, tayo kapot ko binakawi, binakaw ko pa naman kamiso, kaya bitirong, matanong ko, parang kaya tinigin ko siyo. Hindi mo po sa ito pinauran, sana kapurot sa mga mikansya, para sa ito nasali, o nabakami ako. Ito kaya ito kami, at kami sa Timor, na nayama, pinagpiso ang mga kami kapot, kaya sa ako tiniruma, kung kailangan ko ito, tayo ng anini, kaya ko na ito, ano kaya namin ang dini, pangsalay na natin, Yesus Kristo, igani ni, ani itaot. Haleluya! Amen。大家请坐，看一下跟我们刚刚的样。从今天早上一直到现在这个时刻，我们进行的非常的顺利，也非常感谢陈东镇镇长，还有我们在那里再次掌声好，陈东镇所有的工作人员，还有队长，所有的工作人员，所有的工作人员，我们谢谢你们，感谢你们，你们辛苦了，你们辛苦了，感谢你们。Usah ditolong kita, sudah ditolong kita, untuk bayar dari Indonesia, sudah. Baik, maksudnya awak ini ada yang tahu, misalnya kamu, ini awak ini sidik, bukan boleh kamu. Sidik, sidik. Baik, masa saya tahu. Haleluya. Yesus是主你上位。
还有圣社，也有办到的。哦，有了，有了。说吧。哦，Amen.